Pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. Evo nas u vozu, relacija Bar Podgorica, idemo do Vir Pazara, idemo na Skadarsko jezero. To je to, stigli smo u Vir Pazar, glavom i bradom. Gledaj voza, retro voz. Danas vozimo čamce, po prvi put u životu vozim čamac. Podgorica 27 km, rijeka Crnojevića 24, Vir Pazar. To je to. To je to ekipa, stigli smo, sad idemo da tražimo čamce i gas, vruće, ubij Bože. Я попробую вишневую. Ну, если... Вишневую попробую, что очень вкусно. Vidi kolega Rutu sa njima, ti to znaš bolje. Eventualno da kupite jednu piće. Može. To je iza mosta li? lijevo. Jest, Jel može da se... A вот тут еще есть. Вот тут мало пляжа. A ovdje malo? Došlo je vrijeme da se ukrcavamo. Čekaj, kolega. Znate koliko puta me momci samo stoje ovdje i gledaju. Iskuliraju, jel? Da, kako vučem. Nemoj skroz, da ja mogu sjesti tamo i da jedan sjede. Već ja i ne ide bi. Najteže će potoniti, jel? Nije ovo toliko ni loše kad žena vesla. Znači, Bože. Evo aviona samo kruže, požar se ovih dana ogromni u Crnoj Gori. Evo Vikinga. Sad ćemo ja i kolega malo da zamezimo dok se žene kupaju. Jel topla voda? Ide banjalučko životom. Znači dan je prva liga, vrući posve, zato voda topla. Мы тут как Робинзоны. А? Мы тут как Робинзоны одни. Ну чего? Глупости не говори, что вы делаете? И машине, Яна. Хорошо. Veslaj ženo brže, poviže nam kolega, gledaj kolege što kolega prži. Pa vjeruj se.
Evo nas ekipa, plovljavamo konačno u bazu. Već se lakše diše, sunce zaladilo. Da li se kolega? Dobro, dobro. Pa to. Ajde, šti, kolega. Like. To bi bilo to ekipa za ovaj video. Udarite like, subscribe. Vidimo se u sljedećem videu.